Blagoslovu njegove svetosti, upravo smo vas i danas pozvali da bi poslali u javnost jednu svetlu i radosnu vest o delima ljubavi Hrista radi koja se čine u ovome našem gradu. Govoriti o ljubavi prema Bogu nemoguće je, a da ne uzmemo u obzir ljubav prema bližnjemu, posebno i osobito o onim bližnjima koji su potrebiti, koji su tužni, koji su skrajnuti, koji su zaboravljeni, koji su siromašni. I mi smo oni koji imaju privilegiju da učestvuju u radosti deljenja. Verujemo da je ovako nešto zaista isceljujuće, ali i nadahnujuće i pozivajuće na sve one koji su dobre volje da se na ovaj kao i na svaki drugi način priključe činjenju dobra. Blizu 15 godina postojimo. Sigurno nekih 10 godina hranimo svakodnevno 2000 korisnika. To je za ovo vreme negde 7,5 miliona obroka dnevno. To je preko 20.000 ljudi koji su se u tom periodu izmenjali. To je sigurno preko 1000 volontera koji su za to vreme prošli kroz crkvenu kuhinju. I to su naši napori crkve da svedoči svoju veru, ali da bude korisna svome društvu. Negde od pojave korone mi smo iznašli model da naš crkveni dom zdravlja bude prepoznat, Ministarstva zdravlja, da dobije potrebne dozvole, da dobije podršku prvog privatnog doma zdravlja u Srbiji, a to je Dom zdravlja Vizin, i da zajedno sa njima veliki broj naših lekara koji rade inače kod nas i od ranije, veliki broj novih lekara koji su nam se priključili, omogućimo negde 30 specijalističkih pregleda dnevno za ljude koji nemaju zdravstveno osiguranje, koji nemaju možda ni lična dokumenta, ali koji su i dalje ljudi, kako je vladika rekao, u kojima se nalazi Hristos, od koga mi ne smemo da okrećemo glavu. Milosrdne posete postoje takođe jako dugo. One su nam omogućile da stvorimo bazu svojih volontera. One u sklopu milosrdnih poseta 30 uglavnom mlađih ljudi se uvek okuplja, oni se menjaju, dolaze novi i oni obilaze sve centre socijalne zaštite grada Beograda. Mi kao crkva u svim beogradskim bolnicama imamo duhovnike kapela, to su sveštenici koji dežuraju po tim bolnicama. To je takođe aktivnost koju mi sprovodimo. U prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva u Francuskoj ulici 31 svake nedelje dežuraju do 6 advokata, pravnika, raznih pravnih usmerenja i pružaju besplatno potpuno pomoć našim korisnicima, štićenicima i ljudima koji se obrate nama za pomoć. Sve razgovore je prethodno neophodno zakazati, to jest ugovoriti razgovor sa našim pravnicima. Po dolasku patrijarha Porfirija on je osetio da je negde potpuno prirodno da pastirski centar kao institucija crkve koja se bavi socijalnim radom se priključi, prisajedini Verskom dobrotvornom starateljstvu i da se sve naše socijalne delatnosti stave pod jedan krov. U pastirskom centru je takođe
neophodno zakazati razgovor kod naših neuropsihijatara, psihologa, psihoterapeuta, sveštenika koji imaju iskustvo u psihoterapiji i podršci porodici. Preko 27 stručnjaka nedeljno dežura u prostorijama pastirskog centra i nedeljno prođe kroz pastirski centar više od 200 pacijenata. Znamo svi da nam je porodica ugrožena, da su nam vrednosti poljuljane i poremećene i zato je crkva osnovala pomoć porodici kao vid podrške na svaki mogući način, ali naročito onim porodicama koje imaju 4 i više dece i koje mi u Verskom dobrotvornom starateljstvu volimo da zovemo višedetnim porodicama. Pomoć ovim porodicama, kao i samohranim roditeljima, se sastoji u kupovini školskog pribora na početku školske godine ili pomoć pri kupovini udžbenika, vaučeri za obuću na početku školske godine, pomoć u paketima i namirnicama, hemiji, doniranje bele tehnike i nameštaja, stipendiranje vredne i talentovane dece iz ovih porodica, besplatno letovanje, potpuno besplatno letovanje za porodice koji nikad nisu bili na nekom odmoru ili koji ne mogu sebi da priušte letovanje, jel? Novčana pomoć pri proširenju porodice. Čast mi je i veliko zadovoljstvo što mogu da vas obavestim da je VDS pokrenuo kampanju pod nazivom Na hrani gladnog pošalji poruku, uz pomoć koje možete da donirate jednokratnu pomoć VDS-u tako što ćete ukucati broj 200 i poslati na 2844. Cena ove poruke je 200 dinara, a možete postati i naši mesečni dobrotvori tako što ćete poruku sa sadržajem 500 poslati na 2844. Mogućnost da postanu mesečni dobrotvori za sada imaju samo korisnici MTS-a. Ne bih mnogo pričala, osim da smo svi tu zbog jednog cilja i zahvalni Bogu, naravno, što nam je dao priliku da uopšte budemo deo svega ovoga. Znam za moje kolege divne i za Lenu i za Viktora da se zaista maksimalno angažuju. Mi se trudimo svako u okviru svojih mogućnosti, onoga što nam je dato, ali zahvaljujući ocu Vladi, sa kojim sam imala sreću da putujem prvi put na Kosovo i Metohiju sa ocem Radivojim Panićem, videla sam kako to izgleda na delu, kako su ljudi tako složni i koliko im ništa nije teško da shvataju to kao neki prioritet u svom životu, da prosto neke stvari se podrazumevaju. Ako ja imam, a ti nemaš, normalno je da ću ti dati nešto da bi i ti imao. Tako da srećna sam što se ova delatnost VDS-a proširila i što ćemo možda i mi moći nekako da se uključimo, da učestvujemo možda u okviru nekih radionica za ljude koji su talentovani, eto to mi sad palo na pamet, da možda možemo doprinesemo na taj način talentovanoj deci. Mene stvarno iskreno uvek i potrese i nekako gane dobrota i milosrđe pojedinaca, a posebno hvala ocu Vladi jer sam u njegov rad nekako najviše upućena svih ovih godina, mogu reći ima i 20 godina, čini mi se već, ima da mi svi imamo po 25, ali tako da sam stvarno ganuta činjenicom da se VDS na taj način razvije i da na taj način negde će možda u budućnosti postati negde, kako da kažem, možda jedan od najvećih stubova ove zemlje. Sigurna sam da hoće i da je već ovo nešto što danas predstavljamo negde naznaka toga i da je neophodan kao takav i naša pomoć i svačije angažovanje svih nas. Mi ćemo sada tek pokrenuti te žurke, odnosno sada kreće u ovoj sezoni, kreće evo 24. ukoliko nas vreme posluži. Cilj je da se negde i tom urbanoj ekipi, gradskoj i uopšte mladima iz tog nekog mainstreama, ali opet i undergrounda koji toliko možda nemaju kontakta sa crkvom, jer evo ja i moji prijatelji koji imamo kontakta sa crkvom i sa liturgijskim životom, mi nismo imali pojma uopšte za sve ove akcije koje VDS radi i to je nekako sve ispod radara. Evo sad kad vidimo ove videe, nekako vidi se da to nisu to male stvari, ali opet prođe ispod radara. Cilj je sada da to
da dignemo što više, da se taj broj što više ispromoviše, da se sve akcije što više ispromovišu, da ne samo na taj način prikupljanjem preko SMS-a, već i volontiranjem i ovo što je ovaj čovek koji ima 4 dece rekao, zapravo taj duh zajedništva i tog sabranja oko jednog cilja koji je viši cilj u odnosu na sve ovo što možemo da nazovemo razonodom, eto, to je i naš cilj, tako da uz pomoć Božiju i uz blagoslov koji već imamo, nadamo se da ćemo to nekako podići svest ljudima o svemu ovome i što Lena kaže jednog dana da će to biti najveća organizacija kod nas. Dobro delo jeste najsnažnija propoved i ljubav deleći se, ona se samo umnožava.